Idoha muri Qatar hatangiriye inama ya kabiri y'isi ku iterambere ry'imibereho myiza, World Summit for Social Development. Ni inama yahuje abakuru b'ibihugu n'abayobozi b'imiryango mpuzamahanga bose baganira ku buryo isi yakongera gushyira imbere umuturage n'icyubahiro cye mu iterambere. Ku rundi ruhande, Perezida wa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo Felix Antoine Tshisekedi Chilombo yaboneyeho umwanya wo kugirana ibiganiro byihariye n'umwami w'Ububiligi nyiricyubahiro Philippe. Ni ibiganiro by'abayobozi byibanze ku mishinga y'ingenzi ihuza ibihugu byombi, by'umwihariko umushinga mushya wita ku kurengera ibidukikije ukaba witwa umuyoboro w'ibidukikije Kivu Kinshasa. Uyu mushinga watangajwe ku mugaragaro muri Mutarama 2025 ubwo Perezida Tshisekedi yari mu nama y'ubukungu yabereye i Davos mu Busuwisi. N'igitekerezo kandi gishingiye ku guhanga inzira nshya y'iterambere rirambye igamije guhuza ubukungu n'ibidukikije kandi igatanga ibisubizo ku bibazo by'imihindagurikire y'ibihe. Umwami Philippe yashimye cyane iki gitekerezo cy'umushinga w'ikirenga ku isi yose, akemeza ko ari inzira nshya yo guhuza iterambere ry'ubukungu no kurengera ibidukikije. Yijeje Perezida Tshisekedi ubufatanye bw'Ububiligi mu ishyirwa mu bikorwa ry'uyu mushinga, kandi mu rwego rwo gushyigikira iyi gahunda, umwami Philippe yatanze icyizere cy'uko ikigo cy'ubufatanye mpuzamahanga cy'Ububiligi ENABEL hamwe n'ibigo by'abikorera b'Ababiligi bazifatanya mu gutanga ubumenyi, ikoranabuhanga n'imari ikenewe. Umwami Philippe yagaragaje ko Ububiligi bushishikajwe no kubona uyu mushinga ubasha kugera ku musaruro ushimishije, kandi amwizeza ko azakurikirana aho ugeze ku nzego zose. Ku rundi ruhande, Perezida Tshisekedi yashimye ubushake n'ubufasha bw'umwami Philippe, anibutsa ko uyu mushinga utazungukira gusa Kongo cyangwa Ububiligi, ahubwo uzagira uruhare mu kurengera isi yose. Yashimangiye ko uyu mushinga ari icyitegererezo cy'uko iterambere ry'ukuri rigomba kubakira kubungabunga ibidukikije n'ubuzima bw'abantu. Perezida Tshisekedi yavuze ko uyu mushinga ugamije guhanga umuyoboro wa greening uhuriweho n'amahanga menshi, utanga amahirwe mu mishinga y'ubuhinzi, ingufu zisubira ndetse n'imicungire y'amashyamba n'amazi. Yongeyeho ko Repubulika ya Demokarasi ya Kongo yiteguye gukorana n'Ububiligi n'abandi bafatanyabikorwa bose bifuza gushyigikira iyi gahunda, by'umwihariko mu buryo bw'ubufatanye n'abikorera ku giti cyabo. Yashimangiye ko iterambere ry'ukuri rigerwaho binyuze mu bufatanye bufunguye butagira umuntu n'umwe buheza. Ibiganiro hagati ya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo n'Ububiligi byagaragaje ubushake bwo kubaka umubano wibanda ku iterambere rirambye, aho buri gihugu gifatanya ku nyungu z'isi yose. N'ubufatanye bushya bwubakiye ku mateka ariko bugamije ahazaza h'uyu mushinga, ukaba witezweho gufasha mu kubungabunga amashyamba ya Kongo, kurwanya isuri, kuzamura ubukungu bwo mu byaro no guteza imbere ishoramari ryo kurengera ibidukikije. Mu gihe isi yose ihanganye n'ihindagurika ry'ikirere, Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo irashaka kuba urugero rw'igihugu gikora ku nyungu rusange, giharanira iterambere rirambye risangiwe na bose. Ubwo Perezida Tshisekedi n'umwami Philippe barangizaga ibiganiro byabo i Doha, ubutumwa bwabo bwari bumwe: kurengera isi n'abantu bayo si amahitamo n'inshingano. Ariko nubwo uyu mushinga utanga icyizere cy'ejo hazaza, hari icyuho gikomeye. Intambara ikomeje kuvuza ubuhuha mu burasirazuba bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, aho mu ntara za Kivu y'Amajyaruguru, Kivu y'Amajyepfo na Ituri, imirwano ikomeje hagati y'ingabo za leta FARDC n'abafatanyabikorwa bazo barimo abasirikare b'u Burundi Wazalendo FDLR ndetse n'abamercenaires b'abanyakolombia cyangwa abacanshuro baturutse muri Colombia bakorana na Blackwater yo muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Iryo huriro n'imitwe yitwaje intwaro irimo M23 ndetse n'indi itandukanye nka Codeco bakomeje guhangana mu buryo bukomeye cyane. Iyi mirwano rero imaze imyaka irenga 2 isenya ibikorwa remezo, isenya imiryango
kandi igasubiza inyuma gahunda z'iterambere mu buryo bukomeye. Imibare ya Loni igaragaza ko abarenga miliyoni 7 bamaze kwimurwa mu byabo cyangwa kuvanwa mu byabo, bamwe bakaba barabaye impunzi mu bihugu bituranye nka Uganda, u Rwanda, u Burundi n'ahandi. Perezida Felix Tshisekedi mu ijambo rye iduha yagarutse ku ngaruka z'intambara, avuga ko iterambere ridashoboka igihe amahoro adahari. Yibukije amahanga ko iterambere ry'imibereho myiza rishingira ku buringanire, ubutabera n'umutekano. Mu magambo ye kandi, nta mahoro arambye ashoboka kubaho cyangwa ashobora kubaho hatari ubutabera. N'ubutumwa bwanyuze mu ijambo rye bukaba bwanasanzwe n'abandi bayobozi bisi basaba ko amahanga agira uruhare mu kugarura amahoro mu burasirazuba bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Uyu mubano mushya hagati ya Kongo n'Ububiligi ndetse n'abafatanyabikorwa bo ku isi yose ushobora kuba urufunguzo rw'ubufatanye bushya bugamije amahoro n'iterambere. Uyu mushinga ushobora kuba urugero rw'uko iterambere rirambye rishobora no kuba igisubizo cy'amahoro binyuze mu guhanga akazi, kubungabunga ibidukikije no guhuza abaturage mu bikorwa by'ubwiyunge nk'uko abasesenguzi babivuga. Iterambere rishyira imbere umuntu, niryo rifasha guhagarika intambara si ibindi. Ariko kandi ibyo byose bisaba ubufatanye bufatika hagati ya leta, imiryango mpuzamahanga n'abaturage ubwabo. Ububiligi n'ibihugu bya Afurika y'Epfo, Ubufaransa ndetse n'umuryango w'ubumwe bw'Uburayi byagaragaje ubushake bwo gufasha Kongo mu mushinga wo kubaka amahoro arambye n'iterambere. Ku ruhande rwa leta ya Kongo, gahunda y'145 cyangwa uturere 145, teritwari 145 hamwe n'imishinga nk'uyu bigaragaza ko hari ubushake bwo guhindura ubuzima bw'abaturage no gukora iterambere rishingiye ku baturage aho kuba ku nyungu z'igitugu. Mu gihe yose ibereye cyangwa yibereye idoha, ubutumwa bwa Perezida Tshisekedi bwari bweruye: iterambere nyakuri ntirigerwaho hatabanje kubaho amahoro, uburenganzira n'ubutabera kuri bose. Mu gihe amahanga akomeje gushaka ibisubizo ku ntambara zikomeje kuhitana abantu batari bake, Repubulika ya Demokarasi ya Kongo iragaragaza ko ifite icyerekezo kubaka igihugu cyunze ubumwe cyifashisha umutungo wacyo mu nyungu z'abaturage bose kandi giteye imbere mu tuzo. Muri Qatar, ubutumwa bwa Kongo bwongeye kumvikana ku rwego mpuzamahanga, amahoro n'iterambere bigomba kugendana. Tshisekedi akomeje kwigira nyoni nyinshi imbere y'imiryango mpuzamahanga ndetse n'abakuru b'ibihugu batandukanye, guhera i Bari mu Bufaransa, ukajya Buruseli mu Bubiligi, ukajya Doha muri Qatar ndetse n'ahandi hose. Muri iyi minsi akomeje kugenda avuga amajambo cyangwa amadisikuru, akomeje kugenda agaragara nk'umuntu mwiza, ariko Perezida Paul Kagame yaramugaragaje kandi ntiyigeze abeshya. Tshisekedi ni umuntu muganira ibintu, ariko mu kanya gato ukibaza niba ari we muntu mwaganiraga bikagucanga. Yaravuze ati, umuntu baba baraganiye ibintu cyangwa baremeranyije ibintu akaza akabisubiramo azaza ambwire. Ni ibintu byabuze umuntu wari wese wabyemeza, kuko na n'uyu munsi biracyagaragara mu biganiro agenda atangaza ahantu hagiye hatandukanye. Nk'ibisanzwe rero ni Pilot News TV, aho komeje kugenda bagezaho amakuru menshi agiye atandukanye. Mukomeze mane natwe ku makuru tuba tugenda tubagezaho yibanda ku ya politike, diplomasi, geopolitical ndetse n'andi atandukanye. Ndabakunda cyane, muri Baganiriye.